predstavljam en izdelek, in sicer od Ironmaxa za dodatno izgorevanje maščob. To je L-carnitin, ki je obogaten s C-vitaminom, in sicer tole spijemo nekje 20 minut pred vadbo. Na pokrovčku je merica, 15 ml je priporočena mera. Spiješ na X, se aktiviraš na polno in greš trenirati. Akcija. Trening. Lepo zdaj še. 3. Torej, naš L-carnitin je v bistvu zelo pomemben pri vlogi metabolizma in pri njegovi energiji, in sicer tale je obogaten s C-vitaminom, pa seveda zraven mora biti uravnotežena prehrana. Tako da jaz predlagam, da se potrudite, res jeste tako, kaj treba, in za pikico na i spijete tole in pridete do željenega rezultata. Predvsem pa potem uživate v njem in se počutite dobro. Torej, L-carnitin Ironmaxx je ta prava stvar za izgorevanje maščob. Try it. See you. Bye bye. You tell me